perlok kene di video besuk tenat bah bat kahikaya ngi kumnung menginjit ya kenang mikmat ke jongi tongin de page kmat uang kumno bat kai kijing seneng ba udon ban ai hangi. What is the difference between the ordinary thief and a political thief? Number one, the ordinary thief steals your money, your bag, hangne ukli your uang watch. kai kijing per habreng jong kitu kinong tu ki besutu bat dikitiar kitar bat kini kinong tu lane ngila dong political thief nang kita kinong tu sign perthai lane kitu ki politician ki besutu bat kitu kinong tu kistu tang ya kepisa kepla kebaji ni ya kiksiar kijing don kijing em kijongi Henry katba kitu pat ki politician ki betu kitu ya kalawai kijongi ya kekam kejam kejongi ya kejingang kijing start ni kepulih tu kijongi ya kijing ko jingkhia ni kamai keji kejongi kabar pat uang kaba kamsu setiapat haba kitu kidung tu mo subjet ya no bantu Henry ya kitu pat ki politician ki belong kinong tu lajit penbanda mangi ya ki bangilong kinong tu nakaba ngibut ya ki ngijit ya ki ni ongru mangimlam ki bamatla bangijit ya bangindai banjit baru ongru bangi juyada lane ngilek persya ya gitu kinong tu kiwan tu ikhtiar kitar ki jongi katba ngiyada penban ya gitu pat kinong tu lane ki ong kita ki political thief ki bawan bantu ya kalawai ke jongi kajing khia ke jongi kakamai kaji ke jongi ne kajing kemen ke jongi bat teng niju kajaru para lade tang nabha kite kinong tu kesencar ke kadar nak ta kadau lengba kene video lekse yo kajing sneng bangidei banjit ya kinong mikmat lande njit ya kinong elam ke jongi ki bangila bansania kene kajing khot chu kalong bangilong ba perkhat janai perkhat kham jileu ya kalawai kuble sibun.